Salubonani bathandekayo. Sithalana siyamukelane kulesi sifundo salamhlanje esiqhakathekileyo okhuluma lani umfundisi uG Mlilo inxusa engilawo bana baziveze. Ngilibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu, igama lami nguJack Thulani Moyo. Salubonani babukeli labalaleli, siyalamukela esifundweni okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Liyabingelelwa ababukeli labalaleli, silamukela esifundweni. Mina ibizo lami nguNoncebanyoni Asicimezeni Sikhulekeni. Baba wethu osekhaya ezulwini, siyabonga ukugcina singabaphilayo ukuze sifike sona lesi sikhathi. Sibonga uthando lwakho olukhulu kangaka olusilandelelayo ngazo zonke izikhathi. Kade sinxasiyathi singene kuleseni yona le, besicela ukuthi sivule ingqondo, bese sivule lenhliziyo zethu. Besicela nje ukuthi ngamathuba afanana lawo nalawa sibe lezimilo ezifanana nalezakho, bese sikuhlangabeza emafini elangeni elingasekho khatshana. Egameni likaJesu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga bathandekayo ukuhlangana kulesi sifundo esechumi lanye, isifundo 11 esale ikota. Esilesihloko esithathelwa encwadini kaYesaya, isihloko esithi sona ngabe kwenziwani esivinini sami engingakwenzanga. Ngabe kwenziwani engakwenzanga. Kanti ke indinyana yokufunda wekhanda sifumana encwadini kaJohane ngo-18 ivesi elika 37. Ngizacabana sesiqale ukubana sibalele leli vesi elika John 18 ivesi elika 37. Ithi yona, uPilate wathi, "Uyinkosi phela." UJesu waphendula wathi, "Uqondile ukuthi ngiyinkosi. Ngeqiniso ngazalelwa lokho, njalo ngalanda khona lokho emhlabeni, ukufakaza iqiniso. Wonke abemi eqinisweni bayangilalela." Siyabonga. Indinyana wethu ufunda wekhanda sesiyibambile. Lesihloko sethu sesikhangele. Nxa siyawungena lesi sifundo, kulezinto ezimbili ezintathu eziqathele ubana sithi sizibambe kulesi sifundo. Into yokuqala esikhangeleleyo ukubana uNkulunkulu uyasinxusa ukubana simvume yena. Sivume ukuthi uNkulunkulu ulothando olumangalisayo. uNkulunkulu uqotho ulungile. Abesilungu bathi uNkulunkulu wejustice. Okwesithathu kumele simemezele ngothando lwakhe langokulunga kwakhe. Ake ngikhangeleke lesi sihloko esithi ngabe kwenziwani esivinini sami engakwenzanga. Singakayiphambili ungezwa umuntu esebuza umbuzo onjengalo, ngabe kwenziwani ngawe engakwenzanga. Engcebe besondla abantwana, umntwana lo selihlongandlebe, ngabe ngenzeni engakwenzanga ngalo mntwana. Kithi kuphumani kuyini okuze emakhanda ethu. Maybe lakho kuright bona sihle sikuqathanise lo John 18 verse 37 ngala ngoPilate, sizibona kuyini esiphuma lakho lapha. Sinanzelela ukuthi leli khotha sifunda ngothando lukaNkulunkulu, lokulunga kukaNkulunkulu. So sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uthando lwakhe kalumvumeli ukuthi kube lo muntu ngitsho lo yedwa athi lo sengimkhalala sengimchiya. Kodwa ke siyathola ke lapha endabeni kaPilate, uPilate indaba yakhe siyayazi kahle ukuthi uPilate laye uNkulunkulu wayefisa ukuthi kanjani asindiswe. Wamvezela amaqiniso amanengi. Nxa ngikhangela indaba kaPilate ngithanda ukuthi emqathanise lo Herod. Ukuthi uNkulunkulu indlela abamba ngayo uPilate lo Herod ichiyeni. uHerod nxa ebuza imbuzo uJesu kaphenduli. Kodwa uPilate nxa ebuza uyaphendula yonke imbuzo nxa sibala amavesi lawo. Isizatho bani? uPilate amaqiniso wayengelawo, kodwa uHerod amaqiniso wonke wayenjani? Wayelawo. So ke uPilate ke lapha uJesu abesemvezela ukuthi uyini? Uyinkosi. Kodwa lanxa selobufakazi uPilate ukuthi uJesu
unguKristu uJesu inkosi kaphenduki athi siyafunda ngaye futhi uPhilate uthi umkakhe wabonisa umbono ukuthi hayi lo umuntu odila laye lapha unguNkulunkulu qobo waze waboniswa lokuza kwakho kwesibili kodwa uPhilate nxa sibala ibhuku Desire of Ages lisitshela ukuthi lanxa uNkulunkulu wayenza imizamo yonke eyokumdonsela ekusindisweni kuthiwa uPhilate wafaka esikalini usindiso lwakhe lesikhundla sakhe esokuba inkosi wabona isikhundla sakhe sile weight wathi hayi lapha ngingakhetha uJesu lo ngingavuma ukuthi uJesu kakhululwe ubukhosi sengisusiwe ukuthi ngizalamba uPhilate wathi ngcono ngisale ngibambe imali uJesu kahambe yikho ke isihloko lapha sibuza ukuthi kuyini engakwenzanga particularly impilo kaPhilate kuyini vele uJesu angakwenzanga sithola ukuthi akulanto angayenzanga wamchasisela ukuthi wakumbuso wangaphi walapha emhlabeni ingazi khona ngapho ukuthi abanye sitholani isihloko zakhangela njengomuntu omutsha ukuthi kwesinye isikhathi uyaba ku-relationship ube lobudlelwano lomuntu uthembeke usathembeka aze uthembeke kakhulu so but umuntu emva kokuthembeka kwakho ebese kwenzela izimanga kwesinye isikhathi usale uzibuza ukuthi kahle kahle obukufuna kuyini ngenze lokhu ngenza lokhuyana but after konke lokhu still ubone kulesizathu sokuthi ungicheat udinga omunye umuntu ngaphandle so ngazathi mbona uNkulunkulu esesihlalweni esinjalo kwesinye isikhathi sokuthi sengenze yonke into oyidingayo kwesinye isikhathi lento obuzifuna ngikwenzele but emva kwakho konke lokhu ubu-expect ukuthi ngenzeni phezu kwakho konke lokhu engingakwenzanga so mbona uNkulunkulu esesihlalweni esinjalo ukuthi udidekile ukuthi emva kwakho konke lokhu lifuna ngenzeni kahle kahle mina ngithathekiswa ukuthi uNkulunkulu wayesazi isiphetho sikaPhilathu kodwa akuzange kwamisa ukuthi amlandelele wayekwazi ukuthi ngingayenza konke ngingakwenza kodwa akasoze angikhethe ekugcineni kwakho konke kodwa akuzange kwamenza wangakwenzi okutshengisela ukuthi uNkulunkulu usithanda kakhulu ufuna ukuthi lanxa ewubuza umbuzo ekugcineni ukuthi kuyini engingakwenzanga sithi ukuthi hayi uNkulunkulu wenzile konke ukulahla kwethu kungenxa yethu yes isihloko lesi ngicizelela kwabakukhulumayo siyangethusa siveza ukuthi ekugcineni kwakho konke abantu abazasindiswa labazalahlwa uNkulunkulu uyabenze konke angakwenza kuthi ukuthi ozakhetha ukulahlwa uyabe ezikhethele kodwa uNkulunkulu uyenzele yonke imizamo kungayisikho ukuthi kulabanye abaqhakathekiswe kakhulu wafaka i-effort enkulu labanye angabaqhakathekisi wonke umuntu lo muntu unika ithuba elifana naye uNkulunkulu uyenze yonke imizamo eyokuthi abantu bonke emhlabeni basindiswe kodwa ke njengoba siza kuthola sesiya ngesifundo kukhona okuqhakathekileyo okumele sikwenze lanxa uNkulunkulu eyenza imizamo ukuze lathi sitholakale singabasindisiweyo siyabonga abalaleli indaba esingazo lapha kakhulu phakathi kwakunengisa ukuthola kuleli viki esifundisa leli viki sifisa abana siphume silemcijo eqhakathekileyo emithathu umcijo oqala umele sixukaxukane lawo yikuvuma ukulunga kukaNkulunkulu okwesibili yikubona uthando kaJehova olujonge umuntu nxa lezi zinto zezibili sesizihlanganise sazizwisisa akusinike amandla okuhamba siyememezela ngokulunga kaNkulunkulu ijustice kaNkulunkulu ubuqotho bukaNkulunkulu lothando lukaNkulunkulu lezi zintathu sidingwana sixoxane lazo kakhulu phakathi kwento eziningi ezenjani sizathi sizifunde ake sihle straight kuRoma 9 ivesi lika-20 uRoma 9 ivesi lika-20 ithi yona kodwa ungubani wena omuntu ukuba uphendule uNkulunkulu na kambe okubunjiweyo kungatsho yini kulo owakubumbayo ukuthi ungani wangenza ngaba nje na nxa sisizwa uRoma 9 ivesi lika-20 maqondana lokuzwisisa ukulunga lobuqotho bukaNkulunkulu leli vesi silizwa
liphuma nomcijo bani ekwamukelekeni ukulunga kaNkulunkulu? Kwesinye isikhathi mfundisi Yeah. Siba lempuzo ngenxa yezehlakalo ezisehlelayo. Ukuthi kanti uNkulunkulu kungenxa yani evumele lokho. uNkulunkulu kungenxa yani enze lokhu la lokho esikhathini eziningi siyabe kwesinye isikhathi umuntu yabe sefelwe, egulelwa, exotsha umsebenzi, nxa umuntu selezi inhlupho uba lempuzo esola uNkulunkulu. Kodwa ke siyathola esifundweni lapho ukuthi umuntu ivele akufanelanga ukuthi kube kuye ukubuza ukuthi uNkulunkulu wayi esenze ezinye izinto empilweni. Ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi uNkulunkulu vele uluthando. Isimilo sakhe vele kuyini? Isimilo sakhe luthando. Siyafumana futhi lo Jobe inhlupho sezimehlele. uJobe uyakhuluma ithuba elide ebhukwini likaJobe laphana. Kodwa sokufika isikhathi sokuthi uNkulunkulu sembuza uJobe waswela impendulo. So ezinye izinto kumele sizamukele njengoba zinjalo. Kuyini okusenza sizamukele kunjengoba zinjalo? Yikuthi vele siyakwazi ukuthi uNkulunkulu luthando. Konke asenzela khona ufuqwa luthando. Akula ngitsho into eyodwa uNkulunkulu embi asifisela yona. Konke asifisela khona usifisela okuhle. Siyabonga. Ukhona umyalo okutsho kulokho osho uGatsheni? Ivesi laphana umbuzo sekugcineni. Yeah. Yiwo onithathekisayo ukuthi kahle kahle ule mvumo yini yokubuza ukuthi indaba ungenze ngendlela ongenze ngayo. Kungenza ngibone umfanekiso ukuthi ukuthi uNkulunkulu senze ngendlela senze ngayo elesizathu asazi ukuthi sisebenzela thina kahle. Alright. Loba thina singazwisisi ukuthi kahle kahle ungenzeleni nginje. Ngizafaka umfanekiso. Kwesinye isikhathi uyabuza ukuthi kanti uNkulunkulu vele wayevumile ukuthi ngilahlwe ngabazali bami. Ubengayenza ukuthi bengangilahle. But wavumela ukuthi kube njalo. Now thina ngokungazwisisi ulwazi lwakhe sesibone ngani yena usesilahlile. But wonke ama situation avumelayo ukuthi ebuye kithi uwavumela ekwazi ukuthi lokho kuza ngiveza kahle even wena ungakakuzwisisi. Okay. Ulakho uthi? Okunye engunanzelelayo ukuthi esikhathini esiningi sisuka sibe lembuzo eminingi ngoba lo esidila laye kasimazisisi. Alright. Nxa kade singahlala phansi uNkulunkulu sibe yazi i-character yakhe isimilo sakhe ngokuphelela kwaso. Bese singazithola singabantu abalembuzo emlutshwana. Buzathi ungena ezinhluphekweni utholakala uthokoza. Uthi ungene ezinhluphekweni abantu becanga ukuthi uzakhala kumbe uzakhonona wena utholakala u-at peace ngoba uyabe uyazi i-character kaNkulunkulu. So okungaba yikukhuthaza ukuthi kasibeni yazi i-character kaNkulunkulu ukuthi ngempela iluthando. Singabakwazi ukuthi iluthando, sizabakwazi ukuthi konke okusehlelayo lokuba yithi kwethu wakwenzelani bese sithokoza ngakho konke. Singamncedisa njani umuntu osefelwe nguyise lonina dukuduku usexotshiwe emsebenzini, dukuduku umna wakhe layo sengogulayo ukhangele yena ngekhanda kasahambe kakuhle. Senginazo ukuthi kulabantu abaningi njalo uGatsheni ke washo uqalisile abantu abaningi abagcina sebethuka uNkulunkulu. Kambe ukulunga kaNkulunkulu singakubona yini emumeni onjalo njengokaJobe njalo sike sakhuluma? Siyabonga mfundisi, ngizama ukuphendula lapho. Siyananzelela ukuthi uNonceba ukhuluma enye into eqhakathekileyo. Right. Eyokuthi into eqhakathekileyo yikuba lobudlelwano obuseduze loNkulunkulu, ukuba mazi uNkulunkulu. Ukuba mazi uNkulunkulu. Ngoba uJobe nxa sibala ngaye thina siyazwisisa ukuthi indaba yayingekho kuye. Impiliyana yayiphakathi kaNkulunkulu lobani? Lo Sathane. Indaba lapha yangeyokuthi uSathane wayethe khona yena uNkulunkulu uJobe uyakukhonza ngenxa yokuthi unothile, ngenxa yokuthi abantwana bakhe lokhe labo bonke, ngenxa yokuthi kaguli. Yikho siyecheche kukhonza. uNkulunkulu wathi ngifuna ukukutshengisa ukuthi uJobe lanxa engelalutho, lanxa engelabantwana, lanxa egula ukhonza mina. So into leyana nxa isenzakala uJobe yena akakwazi. Kodwa uJobe ayekwazi yikuthi uNkulunkulu uyamthanda. Akulanto even le yodwa angayivumela empilweni yakhe ngelasizathu esihle. So yinto yayimduduza. So ngibuyela epointini yokuthi
singaba lobudlelwano obuseduze loNkulunkulu sizazwisisa ukuthi konke asenzela khona ukwenzela isizathu esihle. So kubabukeli labalaleli, inxa kungenzakala ukuthi ufikelwe emumeni umfundisi awukhulumileyo, usugulelwa, usufelwe, usuxotsha umsebenzi, hayi indaba esiyaziyo eBhayibhelini yokuthi uNkulunkulu uyasithanda. Ukuthi ukuvumele ngasizathu bani engxenye kade singeke sibe kwazi, kodwa uNkulunkulu ukuvumele elesizathu esinjani esihle. Eminye imibuzo lesi yathi sifike ezulwini iza kuphendula, kodwa okunye singakafi uJesu engakabuyi, mfundisi sizabe sesibona ukuthi okay uNkulunkulu wavumela lokho kwenzakala ngoba wayimbekele lokho. Ngabe lani into kayizange yenzakala, ngabe lokho angikutholanga. Okunye silama situations anjalo empilweni ukuthi kade uNkulunkulu laphana wavumela lokho kwaba khona, kade wayinhlelele lokho. So kulezinto ezinjalo esizitholayo. Aseniphambili ngokuzamana sicubungule indaba yokulunga, ngoba esikudinga lapha khathesi yikuvuma ukuthi uNkulunkulu njani uqotho olungile, uNkulunkulu ujust angithi. uRoma 3 verse ka 25 kuya ku 26 ithini? Ngo-3 verse 25 kusiya ku 26. uNkulunkulu wambeka njengomhlatshelo wenhlawulo ngokukholwa egazini lakhe. Wenza lokhu ukuze abonakalise ukulunga kwakhe, ngoba ngokubekezela kwakhe wayekela izono ezenziwe ngaphambili kungekho kujeziswa. Wakwenzela ukubonakalisa ukulunga kwakhe ngalesi sikhathi, ukuze abe ngolungileyo njalo onguye obenza babe ngabalungileyo laba abakholwa kuJesu. Siyayizwa ivesi ubana ithini, ubana uNkulunkulu amisa ukubana abe inhlawulo yegazi lakhe, amukele simamukele ngokukholwa, abonakalise wenjani okulunga kwakhe. Nxa beswalela amavesi la aletha amaqiniso bani ngokuveza ukulunga kaNkulunkulu na? Uthando lukaNkulunkulu luvezwa ngokupheleleyo esiphambanweni. Alright. Ukuthi umuntu kumele afe. Kwaba seRoma 6 ivesi lika 23. Inkokhelo yokona kufa. Yes. uJesu wasethatha indawo yethu. Kulokuthi thina sife yena wanjani? Yena wafa endaweni yethu ukuze sithole ukuphila. So indaba yokuchitheka kwegazi lakhe eCalvary iveza ngokupheleleyo ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Kuze kufike la sesigabeni sokuthi esithanda sinjalo uNkulunkulu. Kwesinye isikhathi siwona siyamonela. Kodwa ke sisona singazi. Ngenxa ukuthi amaqiniso siyabe singakawatholi. Asikhuza kuleso sono. Kuthiwa khona uNkulunkulu izona ezinjalo wazinjani? Izona ezinjalo wazithethelela. Wazibekezelela izikhathi zokungazi. So nginanzelela uthando olumangalisayo lapha oluvezwa nguNkulunkulu umfundisi ukuthi isiphambano siveza uthando lwakhe lokuthi nxa sisona singazi uNkulunkulu uyasibekezelela ngoba iqiniso kasikanjani? Kasikalithola. Okay. Siyabonga ngikuzwa uletha indaba enhle etshengisa ukulunga kaNkulunkulu kuvela ngapha esiphambaneni. Ngapho ngivumelana layo umfundisi laphana. Ngizathi ukuchaya kancane ukuthi uthando lwakhe siyalubona kakhulu esiphambanweni, kodwa ngolwazi sesilalo sesifundile isifundo leso nanze ukuthi uthando lwakhe vele silubona from ekutheni uyasiyenza ekwazi ukuthi singamhlamukela eqhubeke senza umuntu. Sihle sibona uthando khona abantu usithanda kangaka ukuthi uyavuma ukuthi athathe risk yokuthi eyenze umuntu ongamhlamukela, esemenzile esemhlamukele futhi ebese phinde emlanda umuntu engambizanga ukuthi uNkulunkulu sengonile ngicela ubuyizwe nhlenga umuntu uyamcatshela kodwa uNkulunkulu uyamlandelela. And throughout history usubona ukuthi imbali yakhe ngekaNkulunkulu olokhe landelela abantu abamhlamukelayo, even sokufika ke culmination yokuthi i-clear sign kumbe i-sign yokuthi uNkulunkulu uyasithanda sesiyibona esiphambanweni ekutheni phezulu kokusilandelela konke lokhuyana uze efike ku point yokuthi ngiza kufa ngifela wena, even ungangicelanga ngiza kufela still ngoba ngikuthanda kangaka, ngifuna ungowami. Ufake nje ikhoma yakho kancane khonapha, ngifuna ukuthi ngibambele le ndawo ethi
sibanisa ngaphi esiphambanweni logatsheni kwayithinta le ndaba. Yeah. Ngizama ukukhangela esithi thina ngesilungu i-justice. Yes. Esithi thina ibuqotho, esithi thina yikulunga kaNkulunkulu. Esiphambanweni kuyini esikufundayo ngokulunga, ngobuqotho, ngejustice esiphambanweni ngoba yetsho lapha uverse 21 thana kodwa sekubonakalisiwe ukulunga kukaNkulunkulu ngaphandle komlayo. Lanxa kufakazelwa ngumlayo labaprofeti, ngitsho ukulunga kukaNkulunkulu okungukukholwa kuKristu kibo bonke abakholwayo ngoba kawukho umahluko ku-20 bonele njani bonke. Siyibamba njani le ndaba? Uvela njani ukulunga kaNkulunkulu? Ukhulume ngesiphambano. Yeah. Ukulunga kwakhe esiphambanweni kuvela ekutheni vele isono sona ngokwaso sibiza ukuthi umuntu onileyo kumele anjani afe. So lo ngumthetho okhona. Yes. Now ngokunanzelela ukuthi umthetho uthi onileyo kumele afe. uJesu yena ubuye ethi okay ngizathatha isono sakhona ngife ukuze ngigcwalisise. Ngazange athole ukuthi ngifake eceleni umthetho kodwa ndingabaphili. Washo wathi umthetho ufuna ukuthi owonileyo afe. Ngizagcwalisisa indingeko yomthetho ukuthi kube yimi engifaka endaweni yenu ukuze lina lithole ukuphila okungapheliyo. So ijustice yakhe ukulunga kwakhe sihlezi kubone khona phansi kabeki imithetho eceleni. Umthetho uqhakathekile. Ngizagcwalisa indingeko yomthetho ukuze lina libe selihlelo. Okay. Siyabonga. Ulokusho wena? Ngifuna ukubala lapha ivesi kuJohane 3:16 lijayelekile nethi uNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela indodana yakhe iyiyo yodwa ukuze ukuthi lo bangubani okholwa kuye angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. uNkulunkulu simthola enikela indodana yakhe iyodwa asikuthi wayelenye option times asala lalo mala ngibe nginikela lalo eleyiyona lana eyiyodwa bese sithi lalo bangubani akukhiphi umuntu wonke umuntu ulethuba lokuthi abuye kuNkulunkulu yena lo abesesindiswa. Siyabonga kuvezwa sobala lapha nginceba ukubana uNkulunkulu wanikela indodana yakhe ukuze ithathe umlando womthetho ophukileyo. Abesithi umthetho ophukileyo wawudinga ukuthi kube lokhona ozawufela uJesu kanjani wasesiya kufa phana esiphambanweni. Uma sikhangela uMateyu 21:33 kusiya ku41 kulomfanekiso wabalimi besivini uchaya njani ukulunga ijustice kukaNkulunkulu la babelalele bayivuma njani indaba yokuthi umnikazi vini isinqumo asithathayo silungile phezu kwezinceko ezimbi yiso esibafaneleyo. Anisiyazi indaba ukuthi uMateyu 21:33 kusiya ku41 ole ndaba yabavini yabalimi ababenikwe isivini ubana basisebenze isinqumo asithathayo kambe ababelalele uJesu ekhuluma le ndaba bancisa njani ukuthi lokho akwenzileyo uqondile uwenze ijustice asixoxeni le ndaba. Sithola ke lapha ukuthi uthando lukaNkulunkulu luyavezwa ekwahluleleni. Alright. Enye into ekade ngifuna ukuthi ngitsho ukuthi uNkulunkulu nxa esahlulela usahlulela ngokukhanya asivezele khona. Yeah. Umuntu owazi iqiniso lomuntu ongalazi iqiniso uNkulunkulu abantu laba obakhangele ngendlela ezijiyeneyo. Okay. So lapho uNkulunkulu uyayiletha indaba ukuthi indaba le yahamba kanje. Kumbe ayibale mbijana. Ayibale. Awuyibale uMateyu 21 ivesi ngeka 33 zawushuthuma. Okay. Ithi yona zwanini omunye umzekeliso kwakukhona umnini wesiqinti owahlanyela isivini wasihonqolozela ngomduli wagebha isikhamelo sewayini ngaphakathi wasesakha isilindo waseqhatshisa isivini lesi kubalimi wasuka wathatha uhambo. Uthe sekufika isikhathi sokuvuna wathuma izisebenzi kulabo balimi ukuyathatha izithelo. Abalimi bazibamba izisebenzi zakhe
basibamba isisebenzi sakhe basichaya esinye basibulala esinye wathi esesithathu basikhanda ngamatshe wasethuma ezinye izisebenzi kubo eziningi kuleza kuqala njalo abalimi baziphatha ngendlela yinye ekugcineni wasethumela indodana yabo kubo wathi bazayihlonipha indodana yami kodwa kwathi abalimi beyibona indodana batshelana bathi lo yindlalifa wozani simbulale silithathe ilifa lakhe ngakho bamdumela bamphosela ngaphandle kwesivini bambulala pho-ke nxa umnini wesivini esesiza uzabathini abalimi labo na baphendula bathi uzababonisa into yamehlo abese baqhatshisa isivini sakhe kwabanye abalimi abazamnika ingxenye yakhe yezithelo ngesikhathi sokuvuna. Ngithathekisa livesi ithi izababonisa into yamehlo kusho ukuthi ungathambanga phela la. Kukuyini esikutholayo kundaba kaMateyu 21 verse 31 ku44 kulemcijo bani eqhakathekileyo eveza ukulunga kukaNkulunkulu ijustice okumele yenzakale nxa into sezonakele sisitholani kwala mavesi kule singakuphakulula kula mavesi ngithathekiswa lapha ukuthi abalaleleyo yibo abaphendulayo kaso uNkulunkulu othi laba abantu kababulawe kodwa abantu abalaleleyo so kutshengisa ukuthi uNkulunkulu ukwahlulela kwakhe uwahlulela ngokulunga ikasonto azenzela yona kube ngani yena umilaphana ulungile abantu bamilaphana babi bebodwa kodwa uNkulunkulu ukwahlulela kwakhe uzasithiya sonke sisuthisekile ngoba ababelalele yibo abaphumalani le judgment bese ngisize ekuthini nxa umfanekiso lo ulandelele sizananzelela ukuthi abalimi laba kukhulunywa ngamaFarisi la mapriest ngabathungameli umfanekiso lo uqondane labathungameli kulento ethathekisayo lapha ukuthi abathungameli laba lanxa babethungamela ezinye izinkonzo ethempelini ezazikhomba kuJesu ozakufa esiphambanweni okunjengokubulawa kwamawundlu babengazwisisi ukuthi iwundlu leli elinguJesu yilo ebesifundiswa ngalo ngemikhosi lebe sibalayo so ngabathungameli bayabala kodwa kabaqedisisi osokubangela futhi ukuthi beze begcine sebenza isinqumo esingayisiso ngoba ngaphambilini kubuya abaprofeti babulala abaprofeti lo Jesu nxa esebuyile futhi banjani bayambulala nxa bekwenza lokho bacabanga ukuthi bayenzela uNkulunkulu bacabanga ukuthi bayenza okuhle kanti ke balwisana lobani lo uNkulunkulu so ngithola isifundo lapha mfundisi sokuthi even singabathungameli abafundisi ama-elders ama-church board members kumbe bonke abathungameli nje e-church nxa singasananzelelanga singasebenzela isitha siphakathi kwe-church ukumelana lentando kabani kaNkulunkulu kodwa ke lapha sithola ukuthi uNkulunkulu ngenxa yothando lwakhe uyabadinga labathungameli abalahlekileyo amafitshane uthena nxa singenzanga okuqotho okuqonana lokho ekufaka phambi kwethu sesenza ukutshekileyo njibona ivesi ichilo sizaboniswa into yamehlo kunjalo mfundisi siyabonisa into yamehlo uthini nginanzelela okunye la masifunda siphi umfanekiso ukuthi laba abaqhashiswe isivini lesi babebanjisiwe into engasiyo yabo kodwa bona sebebona ngazathi isivini lesi ngesabo yikho besithi nxa sokuthunywa izithunywa lapha zizothatha izithelo zakhona abasafuni ukuzinika izithunywa ngoba bathi izithelo lezi ngezabo ayisizo zomnikazi so sihle sithola umfanekiso wobunceku phecelezi stewardship ukuthi kahle kahle esikubanjisiweyo njengezisebenzi ayisikho kwethu kuzafika isikhathi lapho uNkulunkulu azathi no sengizocollector kwami but thina sesibanjwe ukuthi sesizibone ngazathi thina sesinguNkulunkulu bakhona endaweni le to the point yokuthi size sicine sibulala siyaqala sichaye sibulale even lo mntwana womnikazi wesivini sona lesi ngoba sesizibone ngathi thina ayithi vile idlalifa la yithi abanikazi so siyakhunjuzwa ukuthi
lapho esifakwe khona ayisithi esi-ownayo. uNkulunkulu nguyumnikazi walokho asibambise khona. Isikhathi singafika kumele sibuyisele konke kuye ngoba vele kungokwakhe, including thina njengabantu singabakhe. Nxa ngimuzwa kahle kule ngozi lapho ukuthi nxa uNkulunkulu esibekile ukuthi sibe ngabathungameli, kodwa sengazathi ichurch ngeyethu, siyithungamele ngendlela zethu, ukuthi nxa sesiqondiswa sithi hayi lapha kumele kube nje sizonde, sigcine sesibalolaka kumbe sesichaya kwesinye isikhathi. So ngifithizela ipoint ayikhulumileyo lapha ukuthi hayi thina sigcinisiwe lapho esifakwe khona, sifakwe nguNkulunkulu, kodwa akumelanga senze ngendlela zethu. Umnikazi wesivini ngubani? nguNkulunkulu. Siyabonga. Uma sikhangela uverse 40 lo 41 kusahluke esifananayo, kulombuzo othi pho-ke mhla kufika umnini sivini uzabenza njani abalimi labo na? Uverse 41 akhulume ngayo uGacheni ithi bathi uye uza kubabulala kubi labo ababi. Yani thena uzakubonisa into kanjani? Yamehlo. Lesivini sakhe sinikwe abanye abalimi abazakumnika izithelo ngezikhathi zazo. Khangela lapho ukuthi lapha wayeqaphele izithelo bani ezaphiwa izikhathi zazo. Okuningi sesikuchilo kwahlukanisa labo abantu ababe lokhuzana okuqondana labo ukuthi yibo abalimi lapha. Wayeqaphele izithelo bani lapha? Pho uzakuthina laba bantu sechilo ukuthi nabahle bazijaja bona bodwa. Ukuphendula ngizaqala ngisebenzise umfanekiso ukuthi impendulo icace. Ngathi ngikhula ngikhaya lesihlahla eselemon desegwava phambili eyadini. 10 years back zaqala ukuthi sezikhipha izithelo ezingani zile amachatha so ukuthi amagwava khona awasadleki. Ilemon lalo lenza izitayela laqala ukungakhiphi amalemon. Kwahlala isikhashana sagcina sithi ngcono sigamule izihlahla lezi ngoba zisasincede. Sezileke ziletha amahlamvu izithelo esingazidliyo. Now mangicabanga khona lokho ngibona umfanekiso lo ukuthi hayi uNkulunkulu ekhangele expect ukuthi kuthela izithelo ezinhle ekuqaleni ukuthi kukhanya ukuthi izihlahla lezi zigcinwe nguye, but asathela izithelo uNkulunkulu azimeleleyo. Ekugcineni kose sifika ku verse lesibalileyo ukuthi ubuza abalimi ukuthi okay manje ngenzeni ngento le lami lathi sabuzana ngathi manje senzeni izihlahla lezi ngoba silokho sithanyelelani kahle savumelana ukuthi lapha ngcono sigamule kuhle kuphele lokho. Ngokufana nayo uNkulunkulu yena akadingi ukuthi efake ijudgment, ubuza abantu ngenzeni ngento le ngokubona kwenu and bavumelana ukuthi into le esancedi asigamuleni. So ijudgment le ibuya ngokuzwisisa kwabantu ukuthi istate salokho uNkulunkulu akukhangele ayisiso ayisi-expectayo. Labo bebona bebengenza isinqumo esifanana lesikaNkulunkulu ukuthi bethi bebhubhise into yonke le. So nanxeba lapha nxa sekhala indaba le ukuthi sonke siyavumelana ukuthi hayi ukwahluleka kaNkulunkulu kuqotha kunjalo. Yes, siyayamukela ini ijudgment kaNkulunkulu. Ukhona ufuna ukutsho khonapha? Ngafuna usibalele iverse kaYesaya ngo5 verse ka1 no2 nxa singasela lutho singawukhuluma akhona lokho zeni. Uverse ka5 uverse 1 usiya ku2 lapho besikhangele kakhulu ukuthi kasivumeni ukuthi uNkulunkulu onjani ulungile uqotho versus abathungameli abathi into ikhanya isobala lapha ayiphendulele wona usakulecala ongelacala olecala asale njani engelacala ukuphendulela izulu. Kodwa kaNkulunkulu sesikuzwe ubana uNkulunkulu nxa konakele lathi futhi kasiqilibezeli lathi siyazitshela ukuthi hayi nxa kunje kube nje ngoba uqotho kwakhe. Ebala lapha napho yes. ngithola isifundo esokuthi uNkulunkulu
umfanekiso esobalilela lo esizawubala kathesi yes uthitha indaba yezithelo yeah so kubathungameli uNkulunkulu ufuna izithelo alright ebandleni futhi lapho esesiya khona uNkulunkulu ufuna izithelo so ukukhonza kwethu akulamutsho xa uNkulunkulu engeke wathola izithelo kukho yeah sengikhumbuza indaba yesihlahla lesana uJesu asithukayo emva kokuthola ukuthi sasingela izithelo lapha kukhulunywa ngesihlahla esithela izithelo ezingayisizo then lapha nasokhulunywa ngesihlahla esingatheliyo vele izithelo ubizonke zisafa isiphetho esifana nayo ukuthi uthela isithelo esingayisiso ayisikho vele umele ukuthele wena usathela ngizithelo lani lonke liyazifananela kumele lonke libhujiswe so uNkulunkulu ufuna izithelo eziclear it's either uthela isithelo asi-expectayo or uyabhujiswa very simple because abanye abatheli abanye bathela ezingayisizo wathi siqiniseke nale ndaba yokuthela izithelo ezinjani ezingayisizo kuyisango 5:1 lobani lo2 sisuka kubalimi abanjani abangayisibo ade sikhala izithelo ezinjani ezingayisizo uthini uyisa 5:1 and 2 uthi yena ngizahlabelela lo engimthandayo ingoma ngesivini sakhe othandwa yimi wayelesivini eqaqeni oluvundileyo wasigebha wasusa amatshe kuso wahlanyela kuso amavini amahle wakha isilindo esiphezulu phakathi kwaso njalo wagubha lesikhamelo sewayini futhi walindela izithelo ezinhle kodwa amavini athela ezimbi kuphela siyabona lamavesi aqinisa njani okwazi ukuthi uNkulunkulu usenzele konke ukwenzile ukuze atshenise uthando lwakhe lokulunga kwakhe ebantwini wena kukwenza ucabange njani ngoNkulunkulu na ucabangela ukuthi konke ukwenzile nanceba wenzile konke uphatha njani ngalokho akwenzile lapha ngithatha ngesangivesi 1 ukuthi ngizahlabelela lo engimthandayo ongangukuthi lathi uNkulunkulu uyasithanda yes. And abese sithi othandwa yimi wayelesivini eqaqeni oluvundileyo ongangukuthi sonke ipotential silayo alright ukuthi sithele okulungileyo alright bese kuthiwa wasigebha wasusa amatshe kuso ipotential noma silayo ukhona okukithi okungalunganga and uNkulunkulu uyathatha istep sokuthi akukhiphe konjalo athatha isikhathi sakhe akukhipha ulaka athatha isikhathi sakhe akukhipha isinyeyo athatha isikhathi sakhe akukhipha ukufeba ngoba ufuna ukuthi at the end of the day ugcine usuthela izithelo ezilungileyo aphinde futhi ebhara afaka umquba aqede lapho wakha isilindo esiphezulu phakathi kwaso aqeda ukuthumele futhi abantu abazabe your brothers keep abazabe bekutshela ukuthi hayi lapha ncebe okwenza yakulunganga kodwa at the end of the day bese kunika ichoice ukuthi sengikwenzile konke lokho wena uzakhetha ukwenza njani and kungenza ngibona ukuthi noma upanic ubone ngathi mina angilungi noma ubone ngathi izono zami eziningi kakhulu kuningi uNkulunkulu azakwenza ukuthi at the end of the day usale usuphelelisiwe usuperfect and he will stop at nothing akula okungamvimba so ngaso kuphelelisiwe konke sonke siyasindiseka okuza ngenza ngingasindiseki ukuthi mina ngikhethe ukungasindiseki okay yeah ngithathekiswa ngokunye usesawuthintileyo uNkulunkulu uyakhipha izinto ezingayisizo kithi now phezulu kokukhipha izinto ezingayisizo kithi ukhipha lento ezingasiphambanisa ezingaphandle kwethu ukuthi sanelise ukuthela izithelo eziyizo for instance eselungisisa isimilo sami maybe kulabanye abantu abangenza ukuthi ngithele izithelo ezingayisizo abaseduze kwami uyabakhipha na inkinga ebasekutheni kwesinye isikhathi abantu bakhona akumnandanga nxa esebakhipha ngoba ngabantu esibathandayo for instance engavuma ukuthi kungabi lo mzali ukuthi uthele izithelo eziyizo now akumnandanga ukuthi ngithani lamzali but yena ngokubona kwakhe ngolwazi lwakhe uyabona ukuthi no abazali laba bengakukhulisa wena uzagcina uthela izithelo ezingayisizo so ngizavuma ukuthi belale ukuze wena uthele izithelo eziyizo ubone ukulunga kwami ekuvumeni ukuthi ungabi lokunye so ngikubona lapha nekukhipheni amatshe ethoyagebha ekhipha amatshe ebese faka
wakhipha amatshe wasitshala ngomvini omuhle ngesikhiwa kuthiwa the choicest vine. Right. Ukhetha the perfect vine ukuthi eyifake laphana ngoba ufuna ukuthi uphume a perfect fruit out of it. So ukwenza konke lokhu mina ngingenzanga lutho. Angidingi kwenza anything mina. Yena ngoyolungisisa mina elungisisela lapha mfake khona ukuze mina ngithele izithelo. So uyenzile impela konke obekumele akwenze ukuthi isithelo esiphumayo kube isithelo esihle. Ngicizelela khona lapha mfundisi. Bese ngacabanga ukuthi uJesu kufa kwakhe esiphambanweni ngabe wahle waphelela khona phana wasokwenele ukuveza uthando lomuntu. Kodwa kuyamangalisa ukuthi kami khonapho sesilandelela umuntu munye ngamunye ekhipha konke okungaba ngumgoqo ukusindiswa kwethu. Amatshe lemthunzi ezinye izihlahla ziganyulwa ukwenzela ukuthi ekugcineni ngithele izithelo eziqondileyo. Nginanzelela uthando lapha olumangalisayo ukuthi uNkulunkulu i-effort ayithathayo emuntwini omunye ngamunye uyenze ngajahanga ezifu ngana kulomunye umuntu encedisa wena encedisa mina ukuthi nginjani isindiswe. Kodwa ekugcineni kwakho konke okuvezwa isifundo ukuthi ichoice kimi ngiyavuma yena ukuncediswa uNkulunkulu ngoba ezinye izifundo esizifundile emuva le ziveza ukuthi uNkulunkulu kabambi ngamandla. So uNkulunkulu lanxa efisa kangakanani ukuthi umhlaba wonke usindiswe bakithi kodwa uNkulunkulu kala budlwangudlwangu kabamba abantu ngamandla ukuthi ngikhetha ngenkani. Hayi uNkulunkulu kayenze njalo. Uyahlonipha ukukhetha kwethu. Athumela abachumayeli, athumela abafundisayo labahlabelayo kodwa ekugcineni mina kumele ngenze isinqumo. uNkulunkulu uyahlonipha sonisana isinqumo. Okay. Sike saxoxa kabanzi ngoMathewu 21 verse 45 lo Isango 5 verse 3 kusiya ku7. Lapho ngubani kuMathewu uhlupho lapha ngubani kanti kuYesaya uhlupho lapha ngubani? Ngizafisa bona sigcizele indaba lanxa eke yathintwa ngamafitshane. kuMathewu 21 verse 45 iyenza kube sobala bana kuveza uhlupho ngubani la kuYesaya. Zafisa bona asibalele masinyane. Mathewu 21 verse 45 nxa uyivulile. Ngubani ohlupho? Mina lawe nxa sisiya phambili sesibona uhlupho ukuthi lungaphi la. Sisibona thina sonke labalaleli sizibuzele umbuzo ukuthi mina kunye lawe siwela kuluphi uluhlu kule indaba na? Akusibalele. Kwathi abapristi abakhulu labaFarisi besizwa imizekeliso kaJesu bakwazi ukuthi wayekhuluma ngabo. Uthi lapho wayekhuluma bani? Abapristi. kuYesaya ke Isaiah 5 verse 3-7. Manje ke lina abahlala eJerusalema lani madoda akoJuda ahlulelani phakathi kwami lesivini sami. Isivini sikaJehova uSomandla yindlu kaIsrayeli. Abantu bakoJuda bayinsimi eligugu kuye. Wayelindele okufaneleyo kodwa wabona ukuchitheka kwegazi endaweni yokulunga, wezwa ukukhala kosizi. Umbuzo wami uthana nxa sesizwile ngabapristi kusigaba sikaMathewu ugatshana kasithinta kangaka ukuthi uma ungumthungameli kumele ume buqothweni bukaNkulunkulu. Nxa sesizwile futhi ngoYesaya umbuzo engilawo more personal ukuthi wena kwesiphi isigaba? Wena kwesiphi isigaba? Ubuthungameli bakho yini? Ungaba umgoqo yini? Uyinsimi ethandiweyo kodwa iyethela izithelo njani ezingayisizo yini? Angazibona lapha siyiphendula siyithini lindaba. Kungumthandazo ukuthi uNkulunkulu asinike isithelo izithelo njani eziqotho. Angasikhona ufuna ukuthi aku-entertain lokho. Nxa sifunda ngale kwabaseGalatia 5 kukhulunywa ngezithelo zakomoya. Zitholakala kuphela izithelo zakomoya lezi ngokuvumela umoya oyingcwele abe umholi wezimpilo zethu. Khona bana masifunda uverse 16 kwabaseGalatia 5 kuthiwa sivumele umoya oyingcwele abe nguyohola izimpilo zethu. So ngamanye amazwi ukuba lezithelo ezilungileyo njengabathungameli njengamalunga ebandla kodwa umoya ophakathi ungayisiwo akuvumi.
isithelo sakomoya siba khona xa umoya oyingcwele enguye onjani ohola impilo. So ngamanye amazwi kuzaba nzima ukuthi umuntu ongela moya oyingcwele asindiswe. Ngenxa yokuthi osenza sibe lezithelo zakomoya umoya oyingcwele. Nxa kulomunye umoya ongasiwo umoya oyingcwele yikho lapho sesithela izithelo ezinjani ezibabayo. Siyabe sise church singamalunga ebandla. Sise church singabathungameli. Kodwa umoya osifuqayo ungayisiwo. Yikho lapho sokucina kusiba lezithelo ezinjani ezibabayo. ngiyethuswa indaba yokuthi isivini lesi mawusikhangele from afar ngani isivini esi-right esizathela izithelo ezilungileyo mawukhangele from afar unanzelela ususeduze ukuthi hayi izithelo lezi phela isizo ebengize expecta ngibuya esivinini lesi. Now kungise kutheni kwesinye isikhathi lathi maybe siqakathekisa ukukhanya ngani silezithelo kulokuba lezithelo zamkhona. So much that abantu mabekhangele sihamba bathi laphana kulomuntu right but sefike eduze sebona lapha either kulazithelo okulezithelo bengazi expect senseduze. Ngokunye okungathokozisa uNkulunkulu khona ukuthi siconfuse abantu bakhe ngokuthi sikhanye ngani singabantu bakaNkulunkulu thina vele sikwazi phakathi ukuthi sibo bantu bakhe ngokuqala. Okwesibili mhlawumbe okwenza ukuthi isibini lesi sithele izithelo ezingayisizo imagination yami sesikhathi yahamba kakhulu but mbone ngandani uNkulunkulu ekhiphile amatshe wagebha wenza konke. Mhlawumbe ngokukhetha kwethu thina sithe no we can't afford ukulahlekelwa yilokho asekukhiphile empilweni zethu sahamba sayozithathela sakubisela khona phana then sesithela izithelo ezingayisizo. So ichoice yethu kwesinye isikhathi sisebenzisa ngendlela engayisiyo ngoba uNkulunkulu kayibambanga ukuthi singabi le choice. Uyayenza konke akwenzayo but ebese chiyela kithi ukuthi sikhethe ke ukuthi okay emva kwalokho asekwenzile thina sifuna ukuthi kuhambe njani. So sesikhuthazwa nje ukuthi sikhethe kahle emva kokuthi uNkulunkulu eseyenzile umlando wakhe. Ufuna ukuthi hayi right usavula uRoma ngo5 verse nga8 inkumo esezilethwe lapha thandeka yizo ezenza uverse 4 abuze umbuzo ngabe kwenziwani esivinini sami engakwenzanga na? Ngabe kwenziwani esivinini sami? uNkulunkulu wenzile yonke imizamo ngabe nilalele yikho engikuzwayo wenzile yonke imizamo edinga ukuthi wonke umuntu abe khona asindiswe. Ngoba nokwazi ukuthi silapho bana sifundele ikotali ukulwenze ngabombo ukuthi ngakusindisa ngcono ukhona apho le kotali. Ukhethwa izisebenzi ubona ke umdikoni ube ngu-elder ube yikho lokho okhona emsebenzini kamlimi kodwa injongo eyodwa udinga wena ubana ungasindiseka better kulolu luhlu. Kuyini engakwenza engakwenzanga uNkulunkulu ngenye indlela nxa siyaphetha lesi sifundo lapho sisakhona ukuthi ukulahlwa okwezandla zethu akusifundele uRoma 5 verse ka8 sibona ubana le iqinisa njani ngothando lukaNkulunkulu. Ithi yona kodwa uNkulunkulu ubonakalisa uthando lwakhe kithi ngalokho siseseyizoni uKristu wasifela. Siyabonga le verse yasivezela ukuthi kulunjani ubonisa kanjani ubana sasezoni uJesu kanjani wasifela. Kuphawula ukuthini katsheni? uNkulunkulu akaqalanga wamelela ukuthi siqalise sibe ngcono. Wasilanda sikhonapho sisenyanyisa kungenxa yesono. Wazosifela. Sisezingeni lokucina elokuba yizoni wasithanda. Kwabonakala lokho ngokuthi uchitheke igazi likaJesu ngoba ngaphandle kokuthi uchitheke igazi. So uchitheka kwegazi likaJesu kuyikuprova ngenxa sesifayiba lesilungu. Othando lakhe. Kunjalo mfowethu. Yikho lapha kade ngifuna ukuya khona. Alright. Okay. Iverse le ngenze kanzelo lokunye ukuthi uNkulunkulu ibale silisebenzayo uyaprova ukuthi usithanda kanganani ngokuthi asifele
sisaseyizona. Now yes. ngiba lokuyinkinga okuncane ma nginanzelela ukuthi kwesinye isikhathi thina asamukela abantu besaseyizona. Sifuna beqale belunge then sesibamukela. Kodwa uNkulunkulu esithi no, ngikufuna usaseyisona. Ungabuya kimi umaniki. Exactly. Then ungabuya kimi sengiza kulungisisa ke mina. Ngobona ukuzilungisisa kwakho kwenelanga. Uyakulungisisa ingaphandle njengoba siqeda uthini ulungisisa ingaphandle ukuthi ukhanya right. But ingaphakathi yakho ingalungisiswa yimi. So vuma ubuye kimi ngikulungisise from the inside out. Kulokuthi wena uzilungisise from the outside uphelele khona lapho. So silomlando lathi ngibona ukuthi njengebandla njengabakhonzi abantu abangakalungi uNkulunkulu bafuna benjalo asibamukele uNkulunkulu bese zilungisisela ke abantu bakhe. Siyabonga ngibonani kusobala bana siyakuzwisisa ukulunga kaNkulunkulu, ubuqotho kaNkulunkulu, ijustice kaNkulunkulu. Njalo futhi siyazwisisa ngothando lwakhe achiseka ngalo ngathi. Nxa lezi zinto zozibili sizizwisisa asikhani isigaba sesokugcina. Ngizafisa bana asibalele uSamuel 15 verse 3 abuye abale uSamuel 19 verse 2. Nxa sisale lezi zinto esavula kuyini okumele sikwenze ngokuzwisisa ngothando lakhe, kuyini okumele sikwenze ngokuzwisisa ngokulunga kwakhe. uSamuel 15 verse 3. Behlabela ingoma kaMose inceku kaNkulunkulu kanye lengoma yeWundlu besithi mikhulu iyamangalisa imisebenzi yakho Nkosi Nkulunkulu Somandla, zilungile njalo ziqotho indlela zakho Nkosi yezikhathi zonke. 19 verse 2. Ngoba ukwahlulela kwakhe kuqotho njalo kulungile. Usilahlile isiphingi esikhulu esixhwalisa umhlaba ngobufebe baso, uphindisele kuso igazi lezinceke zakhe. Siyabonga. Lapha nxa sesiza ku Psalm 50 verse 3 mkhulu yamangalisa imisebenzi yakho, lo 19 verse 2 ngoba uthunisa kwakhe kuqotho. Ngibona ngani sokusidose bona senzeni thina nxa sesizwisise ngothando kaNkulunkulu angolunga kaNkulunkulu. Esikutholayo babukeli labalaleli balutshwana abantu abathi nxa izinhlupho zichaya abantu phandle bakuveza ukuthi uNkulunkulu lapha kalasandla. Abaningi siyasola izulu nxa lingasane ayizulu alini kanti uNkulunkulu sokutheni. Nxa sokunomqando kanti sokutheni. Sihlezi sisola kodwa ke iverse ithi zilungile njalo ziqotho indlela zikaNkulunkulu. Kufanele ukuthi ngemva kokufunda lesi sifundo sibe kwazi ukubabaza uthando lukaNkulunkulu even lapho kungababazeki khona, kufiwe, kugulwa, kulanjiwe. Sibe kwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu lokhe luthando. Abantu bakhathi umuntu lo manje ubongani khona nxa izinto zinje, kuyina kubabazayo. Hayi, uNkulunkulu lokhe luthando la nxa izinto emehlweni ethu zingani kazikhambi kuhle. Siyabonga. Okay. Zaqala ku 19 verses 2 lapha. Ekhuluma ukuthi isiphingi yiso ngeBhayibheli esinethi corrupted the earth, uyongcolise umhlaba. Ngihle ngathola impendulo yokuthi kahle kahle okwenza isivini sithele isithelo esibi ukuthi kulomunye umuntu ocorruptileyo laphana uNkulunkulu elungisise yonke into. And lapha ocorruptileyo isiphingiso nesokhulunywa ngaso essentially sethi nguSathane ofike wangcolisa lapho uNkulunkulu alungisise khona. So inkuthazo ukuthi singavumeli omubi ecorrupta lapho uNkulunkulu alungisise khona. Okwesibili, undoda kuthiwa nguC.S. Lewis ukhuluma echasisa indaba yokuthi intando yakho mayenziwe emhlabeni. Uthi uNkulunkulu throughout history empilo zethu ufisa ukuthi intando yakhe yenziwe empilweni zethu. Kodwa ukukhetha kwethu kwesinye isikhathi ngokuthi intando yethu yenziwe empilweni zethu. Ekucineni kwesikhathi uNkulunkulu uzagcina etshela thina ukuthi hayi wena nje ukhethile vele ukuphila ngendlela yakho. So intando yakho yesisenziwa khathesi. And intando yethu siyinanzelela ukuthi imbi ngesikhathi esibi esirong ngoba lapho yikho sebe sesilahlwa khona. So inkuthazo futhi ukuthi asivumeleni intando kaNkulunkulu yenziwe empilweni zethu.
ngoba ulungise yonke into for our own good. Thina intando yethu it's not for our own good, it's for our own good temporarily. So simvumela uNkulunkulu ukuthi intando yakhe ngokusilungisela emhlaba impilo yethu lo silungisela ukuthi konke kuhambe kahle, asikuvumela ukuthi yena intando yakhe yenziwe empilweni yethu ukuze engagcine sithi eyethu intando yenziwe empilweni zethu. Siyabonga abalaleli, indaba ebesingayo lapha yikudinga number 1 ukuvuma ukuthi uNkulunkulu ulungile lanxa izinto zinjani. Okwesibili besidinga bona sizwisise ngothando lwakhe alalo ngezimpilo zethu olulandelelayo. Okwesithathu esicina ngakho besithi nxa sesibona ukuthi sesikuzwisisile lokho kuyizinto, simemezele ngodumo lwakhe ngothando lwakhe singena kungabaza. Ngizakunika uNonceba ithuba elifitshane ubana atsho ngakutsho kulokho esithe sakufithizela ngalesi sikhathi, uGatsheni abese sitsho abese sikhulekela ngamafitshane nxa ulakho ukutsho. Nxa ngikhangelile uNonceba uNceba sorry yazuza igama elithi nxa ngikhangele isifundo lesi ngizizwa ngiyethulwe umthwalo ngoba yabule mbuzo from umncane ulokhu ukukhula uze ukukusinda kodwa ezibe sifunda izifundo zona lezi lesanamuhla particularly ngiyabona ukuthi akukho okuke kwangehlela okade kunganilungelanga. uNkulunkulu ngaso kuphelelisiwe konke uyangifuna, and from khathesi ngizabonga konke bese ngilungela ukuthi nxa esefike ekugcineni lami ngitholakale ngosindisiwe. Amen. Kule nkulumeko yakhulunywa ngumfundisi umoyo laphana uthi singathi nxa uNkulunkulu ekhipha amatshe thina siwabisele, khipha izigodo thina siwabisele. Babukeli labalaleli, uNkulunkulu uphakathi komsebenzi ukukhipha izinto ezisehlulekisa ukusindiswa. Kasingathi lokho kulahlwa uNkulunkulu sikudobhe sikubisele, ngoba ekugcineni sizatholakala silezithelo ezibabayo. Sizathatha leli thuba sivale isifundo ngomthandazo. Baba wethu oyingcwele ohlala ekhaya ezulwini, sithanda ukubonga isifundo esivezayo ukuthi wena lanxa kunjani, lanxa singabona ngani kubi, wena ulungile njalo luthando. Siyabonga futhi ukuthi sizwe ukuthi uyasinika amathuba ayeneleyo ukuthi sisindiswe. Uyasilandelela ezigodini, ezintabeni lapho esingasithola sikhona ngenxa yokuthi uluthando. Uloyisa ukubana sisindiswe. Bonke Nkosi abalalele lesi sifundo uyabadinga ekhaya. Sicela ukuthi sivume ukulungisiswa, silungele umbuso wakho zamasinyane. Egama leNkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen.